Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, dia akan pemanaya hari-hari nawakan ayah, dia akan dipelilang nah di kukur mata. Kedato min adi na so pamilya ama mukarau. Nasima sampurna ko balayan ko tapar angan yan ko turugan. Adi na so prinsesa amara a pamilya adi maro ayan sumapandi. Nati kurung kung pamana dato min ate tangkay ni budina sa sudi ka edna matatabu na dito tagu deso ni nang nasang ko ano laginding o panimba nga minumbaw ada to amaganduga kuranaw na gusuragat. Ato mitay ko na lumigis ako patapi agadilan na matay amara. Sakati ate tangkay ni sa sudi sa wassalam. Kami
anak nama ngabulo besar takeng putih lalaku kau maranda angatan anami tiem betembeng opani bengang minum ya lilang ada tuanan dari deto minemi ina pamili mamu karang wa magyunu buderakeun saratan nakal unutan na aidu maangal idule nakon nakadenang po marisi sa marang alilang ada tuanan anala di deato mina ribunaku kasara ada madiwe sampai mayu ikadan radon